اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, at-taharah. Ang biakatu in at-taharah ini amuna ing kasucihan, paglano, paglisin, pagsuci. Bang hafiqhi in ta'rifan definition sin at-taharah yan doon ha duang kaginis. In panagnaan makna niya at-taharatu fil lugha. Hatihan sin at-tahara doon haluga. Ha literal meaning niya. In hatihan sin at-tahara bang haluga an-nadhafatu wan nazahatu anil aqdhari. Siya na in paglano, paglisin, pagsutsi dain ha uno-uno na malumi. Iniya bang kita umian at-tahara makna niya haluga in kataan hinang atau kan piil in hinang yaon maglisin kau sinummi mag-ig kau sinummi amunayan in hatihan sin at-tahara bang biha iniha literal meaning niya. Hadapun in hatihan niya hikarua amuna in hatihan biutang siya sin syara'. Wa fi syar'i in hatihan laung niya sin at-tahara bang hasyara siya na in raf'ul hadas wa izalatun najasah. Amuna in pag-angkat sin hadas. Angkatun in hadas. Wa izalatun najasa iban sin pag-ig sin lummi iban sin najis. Diha ini hahatihan sin at-tahara bang siya hasyara nalangkum niya in dua perkala. Panagnaan niya amunain mag-angkat sin hadas, in hikaruan niya amunain mag-ig sin lummi. Laong niya aqsamut tahara in bahagian sin kasucihan. Muna-muna in kasucihan hakatilu agan sin makna niya na bahagi siapa duang kabahagi. In panagnaan niya amunain at-taharatu al-zahirah. Kasucihan doon ha gua habaran sin manusia. In hikaruan niya amunain at-taharatu al-batinah. Kasucihan amu in timaalluk siyaha batin sin manusia. In at-taharatul batinah in kasucihan menunjuki doon ha batin sin manusia in ini di siya pagpangadjiun diha ini ha fiqhi. Hadapun in pagpangadjiun sin fiqhi amunain at-taharatu al-zahirah. In pagsuci, paglisin, sin lahil, sin manusia. Tayo, magbalik kita mari. Laong niya aqsamut taharah, in mga bahagian sin kasucihan. Diha ini syabut niya in kasucihan aun siya duang kabahagi. In panagnaan niya at-taharatu minal hadas. Unin hati sin at-taharatu minal hadas siya na in paglisin dain hadas. Hadapun apabila kita umian hadas in hatihan sin hadas huwa wasfun qaimun ala badanil insani. In hadas laung niya siya na in sifat niutang siya doon ha baran sin manusia. Yamna'uhu minas salati. Pak gangan niya in manusia kiabutangan niya dain ha pagsambahayang. Iban na sin sumibu ha sambahayang. Biya na sin magtawaf. Iban na sin kaibanan. Ina in hadas ini hambuk siya sifat niutang doon ha baran sin manusia
Paggangannya in manusia sumambahayang iban sin sumibu hasambahayang amu in syarat sin syara in subaisia halom sin kasucihan. Naubus in al hadas ini aun sia duang kabahagi. Amuna in al hadasul akbar iban sin al hadasul asghar. In al hadasul akbar siana in hadas dakula. Serta ku nu sia ma'aun hadas dakula apabila sia halom sin junub. Apabila aun sia junub in sia halom sin hadas dakula. Sibuk da ingki aunan niya usug iman sin babai. Atawa bang sia babai in sia aun sia haid bulan pagdurugo niya. Iban aun sia nifas amu indugo hapag anakan. Apabila naawon doon hahambuok manusia in hambuok din hatuna sabut yaon in siya yan siya halom sin hadas dakula. Hadapun in hadas asibi al hadasul asgar ko no siya maawon halom sin hadas asibi apabila wayruun siya ail in siya yan siya doon halom sin hadas asibi. Nalawang niya kaina in kasucihan aun siya duang kabahagi in panagnaan at taharatu minal hadas pagsuci dain hadas. Nakawa na to in hadas aun siya duang kabahagi hadas dakula iban sin hadas asibi. Hadapun biad diin hantang sin pag suci niya dain hadas ini laung niya at taharatu minal hadasil akbar. In pagsuci paglano dain hadas dakula takunu bil igtisal maawon siya labay hapagpaygo. Di makna maig sadya maangkat in hadas niya dakula subay siya maygo sarta iban niyat niya. Sumunu at taharatu minal hadasil asgar pagsuci dain hadas asibi. Wa takunu bil wudu'i maawon siya labay hapag ail. Sakali in hikarwa bahagian sin kasucihan amunain at taharatu minan najasa maglisin maglano magsuci dain ha mga najis sarta makawa natuda ini insyaallah subhanahu wa ta'ala hasusungun. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.